gi mamailan na pati puri pinatkonmu. Tomorrow night do mangkulu how, then halfway klassen påtgon how. taimanu na påtgon. Taimanu how na påtgon hinggan. Mafinaguzu gwinigizagwahan. Mid 1997, right? Back in the 1900s. Yeah, up man na tiempo sta no festi. Man honom na waktu gisan lagu gian na 70 pues desde California man honom para Washington gian ay 14 pues anay pogo magraduazo gi eskwelahan takilo matuju tati sa California gi 18 anos na edad. Pues matuju tati gizaguahan gi 24 anos. Pues sinatasangan na dumangkuluju giza California, gizaguahan dan giza Washington. Apa ju na påtgon antes na tiempo. Siyempre like na si biyahu na malati jo. Balati? Malati. Oh, balati. Okay. Siyempre like na si biyahu na malati jo. Maulik jo na påtgon magahit kalan bihu jo. Anay desti tranquilo i disposition ho no i customer ko. Osgun how? Ya kala na usgun anay golf dikiki jo kalan tisen maulik na customer ko sa goy mas dikiki di Oh. familiar sa student Mm-hmm. pues you know we na tempo anay golf dikiki jo anay 4 pat 5 anos jo uhaso na jangan gua malago hu kitenda you know sesso sinanaw afon kasi afa jangan malago jo DVD jangan malago jo video game jangan malago jo safa Mm-hmm. na class ufahan Mm-hmm. low you know kalan ujuti aja na costumbre anay 8 anos fana esta timegay jahu timegay malagohu kung tempo anay dikiki jo no sesso jo gi kuatto sa kalan guawa todi manilu man kalan Mm-hmm. esta kalan man amko Mm-hmm. anay anos jo esta man hujung gigima no esta Mm-hmm. gagawin pues guawa kalan guawa na påtgon no Mm-hmm. kalan tai set lujo antes no Mm-hmm. pues ya go fat kilo jo na påtgon um interesado jo ni tagwi biology dan historia uh, sinatasangan lo kil lengguahe yun yan ay sutero jo esta no go Mm-hmm. zao manejak lengguahe lo ya go kalan tranquilo jo Mm-hmm. na tao dan Mm-hmm. ya di siyempre like na sinanaw na timegay na ha guagwat jo timegay ha uh, gusti uh, kastiga jo Apa like kena ti talaga kastiga? punish Um, like ti necessary paru kastiga jo mm, of yeah benti sinata sa na osgun jo lo you know edi kalan anay haso na i dinikeke i pinatgon kalan siya tinamegay na tempo na hu na lastima
sa dulu ju man eget television, dulu ju anong games, dulu ju Mhm. uh, umusay computador, computer. Mhm. Pues kaya may ganit tempo na hu una lastima. Pues dito di pinagundong sinatasangan na gof. Uh, kalan reclusive ju. Okay. Okay. Pues Taja primamu, sen primamu, iridamu. well, low in benti lisi gi finak po simana pa Okay. weekend logi Mhm. i kada ha ani na lina lahu Mm. kalan gua kun gi kima dan Oh. no umeskuela jo no uh umeskuela jo gi mafanan esti gate esti quattro Mhm. esti size broad no pues Mhm. Mhm. enti sinatasangin na malati jo high IQ jo ane dikikit jo no sa they be doing high IQ paron kay git no we na class pues Mhm. yeah todo joku classmates man malati lokwi pues anay Mhm. maputo na antes dia ju kalan no siya tinahungan malati ju sa prigawa no gi class kalan compare todo i ositanya i maestro kalan Oh. go takilo joku i istauhu manaitai Mhm. paridad anay Mhm. estaba di uh, 2 grado or office gi segundo grado kada sakan na matagi i estado mami no manaitai pues Mhm. gi segundo Okay. grado esta jo kalan college esta gay gi estaon Collection. universidad gi Mm. manaitai pues ya Oh. gof maluk jo manaitai Mhm. uh, malaki jo paridad ho lo Mhm. gitetset grado na matagi jo pabe mapolo gi gate no Mhm. pues anay mapolo jo gi gate todo na man maloti pues ti sangi jo pues Mhm. Okay. jo kalang tuition tinasen maloti jo sa todo siya na no pues afa mas mana sangi jo na CHamoru jo o haswa esti gwini tempo gwawa na CHamoru gi todi mana tenguhu dan gi todi i mambesinu lokwi gwawa dan i familya ko lokwi na lo ejigi Mhm. mas uh, muna sangi jo entry pemalu na famaguun na gwawa Mhm. na CHamoru todo siya man Mexicano dan Mhm. Vietnamese Okay. sa nama atin jo kwa mapopulo na ka o benti sempre no mestizo Mexicano dan Vietnamese esti sa kala na para siya kalan matan Vietnamese jo lo na ano na si sus pues benti ti matungo afa jo i i dumangkulohu na gof malati jan fa kilo jo na paggun Mhm. jan kalan mana sangi jo na sa gowat na chamol Mhm. Wow. Okay, i actimonification para hagbagu. Historiadite un natmakuf pat natmamala na hinasu ginen i dinikeke mo. ay di na maguf pat na mamalaw Hunggan. ke besu haji na mamalaw bagay sa mamalaw men nan medyo um na maguf na historia um Pat nanes? Nanes na historia? Bersangon niya esti da, hamdulillah man ko na piniti pa na magufesti, no? Lo, anay 11 años jo,
uh, inagang sinanahu as biyahu, as biyan, as nanan tatahu, no? Mhm. Dialect na si nanan tatahu na esta si tatahu gof malongo, no? Dan esta kumeke matay. Lo tia sang oni na sinanahu na kumeke matay si tatahu. Da unsia honest. Pues ilek na sinanaw na, oh, gof malongo si tatahu mo, malago si biyamu na un bisita gwi, no? Pues di anay 11 años jo matututo ti ginagawahan ka lang 2 semana pa bibisita si tataw sa kumikimata. Lo tiu comprendi na kumikimata. Mhm. Uliya na malongo, lo tiu comprendi na Mhm. ungen po mata. Ja taja sinya intake, no? Pero na lola gwi. Pues, you know, um, humami dan si tataw, uh, wina 2 semana. Um, ja, David yun hasos na umadutin na idos say nahu. Gi anay nenizo, no? Gi anay kalan un onyo adzo. Pues kana toza no hinasoku ni sumisia siya. Ni sumisia. Pues guaha na entry idos Simona na un biyay matus sinanahu para bisita si tataw para dispiri ko. Dan esti matatasong si tataw gi garage. Pasuliin na matus sinanahu, para kuntu sigwi jagwaw estaba jo gi sala gi gima, no? Mhm. Da ekwa afa sa hafa lo kalan mungunju pa be imbilikeru pa be ekunguk afa masasangan pues pumasok na jo gi sofa dan Mhm. kalan bonitu sininte na tiempo ekwa sa hafa lo kana sa no taza na hinasoko ni sumisia pues adyo na huli siya na gagi gi un lugar. Mhm. Mhm. Anay dikikidzo na zengin pa be ma drop off gi ma tataw ite luhu na kumukuni jugato si tataw si nanahu ta gof ego na si izi I asagwan nanahu gwi na tempo Oh, pues ti mm. siya si nanahu kumuni jugato gi ma tataw so di tempo ite luhu na Mhm. kumukuni jugato pues aduna lalaku Mm. na taza nung hinasoko na gagi dos gi un lugar. Pues ya anay Mhm. uli na matusin na pero dispidi si tataw Mhm. kala ko bonitu sin kaku ya Mm. may Mhm. guadzo Oh. eko ko unhong kestin na zengin gof bonitu relasyon mo dyan ocho na tao tam zengin gagi tao to kalan sa dekaw matuhok no sa kalana Mhm. ana Mhm. bagong isininte mo todo Mhm. no Mhm. Mhm. pues Itiendan. anay sinanahu dyan sumisiya komentos dyan si tataw kalan Mm. Mm. tuhok adzo sa may Yeah. gudzo sa Yeah. Nakat maju, ni nakat mahal. ah, pues may gudzo gisala tungo afa like niya entry dos Mhm. Mhm. di di business afa masongan lo yeah kalan may gudzo da anay magmata dzo sta Mhm. mapusin na gato uh, gima familiar niya da gagaya jo gima tataw dan fanan unsimana tetinan para be paben uh, hami Currently, you see the Tamu, like, you, like, were you at his bedside? Did you see him at his bedside when he passed? no pasti estaba jo gwini 2 semana, no? Mhm. Mhm. Pues matuzo tati giza California.
sa ilag na sinanaw, oh, guas kolonya, tisina u taibig yes kolonya, Oh, Uh, okay, okay, pabe natsalapon, or na mga pa be mga pa be salapon ilinalonya. Tapos okay, ako ni Junay si nanaw tatigiza. okay, okay. Y 2 Pues semanas para uma despedi, Hamzu. Or, ah, okay, pues um después de edu aging sa totoo kada dia. No? okay. Mm-hmm. Dan después de 2 semanas, desde que matuto tati matay si totoo. Mm-hmm. Mm-hmm. Pues tayo video gifinatay niya, tayo video gimatay niya lokwi. Festi. So at ito ang bonito na sino who despidi si totoo antes di matay. Again, So again. utungo gwi na tempo na udispipidi gwi. Yeah, yeah. Utungo Okay. na malong gwi, utungo na cancer gwi, lo ti utungo na umatay na esta uh, esta sala. It's too far gone. It's Mm. incurable. Esta sala. Mm. Pues Para set note ha? Like if you knew sala? uh mostly. Yeah, Okay. Okay. sala. Yeah. Pues uh edzigi sumaso na gi mas namagufat namis na hinasoku Mm-hmm. anay di. Just maasir no an estoria to put enouns and totally estoriamo pago syempre who edzak bulala um gi gi quintosmo